Ajiwi Kamadaya Bauping Ukrul District Hospital Kresada Caesarean Section Aina Now Aka Parami Haida Manipur Congress with Chief Sakasa Aya Matang BJB Wazang Haida Tuigahai Haptali Assam Aina Mizoram Tering Yadli Zakshila Kahai Ochot Shok Haida Lekayang Tor Ajiwi Pau Jungsang Lajajo in a Pamidale Ajiwi Pau Maisaina Nganangramsa Ukrul District Hospital Kresada Caesarean Section Aina Now Aka Parami Haida Kamjong District Soratan Kawi Zingum Mukada Jishat Kaga Haivana KG Madiga Kana Mayara Ukrul District Hospital C Section Aina Parakwida Ava Aina Nauji Arishang Jili Recover Sadale the Hanga Arishang Jiwang Karing Sada Madaila Kahai Ochot Kajia C Section Now Parachi Gynecologist Dr. Soringam Kasar Aina Anesthetist Dr. MD Nusharat Natanda Sakamina Now Para Kamijili Staff Nurse Bing Ungre John Shimre Teyapi Merjang Maria Hungyo Kala Shangshing Aina OT Technician Singmila Sira Atumla Zangda Tajam Taram Aina Kupkasangna Ukrul District Hospital Infrastructure Kashungda Makalay Wivang Kagazang Ha Kavaili Mapung Mapa Karir Leira Gahaina Arishangli Infrastructure Kala Staff Kavatara Ka Leisalala Kashab Aina Tangda Hikata Procedures Hi Sawa Kavai Sara Gajihi Ukrul District Hospital with Medical Superintendent Pongshoka Manipur Congress with Chief Sakasa Kala Congress Aina Shokta Masang Put Rangaje Govindas Kontaujam Aya Matang BJB Li Wazang Haira Ana BJB Li Wazang Gahahi Kangak Masamana Kaja Congress Lungli Govindas we Kangashik Suitang Rokta Ragahai Takwida Ana Congress President Ngapamaina Resign Gasamang Maningla Party Aina Shok Hai Taran Magashoy BJB Li Wazang Mangra Gajihi Yarina Nimong Ragasana Govindas Ragazanghi BJB Wivang Palak Hai Ngasara Gaji Party Jina Pongshoka Prime Minister Narendra Modi na Shorkar Kagasing Aina Haupok Laga Manipur Chingri Palak Aina Rahaira Gaji CM Birena Hanga बदलाव का जो भावना आ रहे हैं वही भावना में हम लोग बहना चाहिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम देश के लिए देश के विकास के लिए जो चल रहा है उससे प्रभावित होके सिर्फ मैं नहीं हूं और भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा और मैं धन्यवाद करता हूं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी और संगठन का मंत्री पीएल संतोष जी हमको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने का मौका देने के लिए और मैं मन और तन अच्छी तरह से पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी का जो आदेश उसमें मैं चलूंगा मणिपुर का मुख्यमंत्री और मणिपुर का प्रभारी जी हमारा डॉक्टर संबित पात्रा जी और अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के जो अगले साल में हमारा इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला करके हमारा बीजेपी का सरकार संगठन होने के में मैं अपना दिल लगा करके मैं काम करूंगा ये सिर्फ यही बोलना है हमको धन्यवाद Ila Congress li jang saya kha kari kathawaji piwa hai akha kari ji kathada manga zatwa haura khala kaji hi hangda birena Congress li khet khui haira Rod Kamarat strike ban hi katha hi leisaya kha BM Modi na sarkar li gajang aina chingri haira kaji hi birena hangsanga Thuiga hai haptali Assam aina Mizoram tharinga yadli zakshila ka hai ochot shok haira
Kala jigatha zagashi otshot apam ngadadai dali mashoklala North East State we alongli thari mathar gasang laikap da khalaina. Kala ara North Eastern State pingwi thari hi satellite imagery we khangajon aina khashok mi haura da center na tahaira. Kala chiwewang North Eastern Space Application Center otsa khawai kapangsang haira da hanga. North Eastern Space Application Center hi Department of Space aina North Eastern Council ngurumlaga kasa otsin akhana. Center na jidada scientific akap shichinda thari khaimigi gaji hi North Eastern State pingwi ngachaili ngayat khangarok hi kupsang mi khawai kasana da hanga. Satellite mapping sakup kahai tharan North Eastern State pingwi thari maram tharsang mi da khangaphat khangayat malailui mara gaji hi shorkawi gaji hanna. Manipur wi COVID-19 maram kala COVID case chungsangda khalai state chikowi maramli Union Health Secretary Rajesh Bhushan Nathanda acha hontang khangasan kazib khika haira. COVID case chungsangda lai gaji state chiko chia Kerala, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Assam, Mizoram, Meghalaya gala Andhra Pradesh hibing hina. State ping chili health authorities na COVID mimau nga khawai ki kathada sama mai haira gaji hila kazib chili review sa haira. Hangda khalai state ping hi thang COVID case kathar kashokli matai kasang kala positivity rate matai kasang ping serna. Kazib chili DG ICMR DHR Secretary Dr. Balram Bhargava Zangda Principal Health Secretary National Health Mission Director Kala State Pingchiwi State Surveillance Officer Saikora Ngurumda Ngasan Kahaina. Union Secretary for Health and Family Welfare COVID Mathame Khangak Dargar Kasahi Hangda Ragahai Haptali positivity rate 10% Langda Tegui High District Ping Saikora COVID restrictions pangmai hai khawai gaja yarui man khangaroki khamkhui phalungi gaji chekajin dargar sahira gaji hi hanga atam hitaran chekajin makashung akha state ping hiwi COVID situation zakshila kahai on haura gaji hila hang haira hangda khalai state ping wi COVID kazada khalai mi akhum hangjishatba gajicha shibli home isolation sada khalaina da hanga chitada khalai hi khongnai naw Yarui Ashangli Zadlaga Gazat Kangayaw, Mushok Nasak Palung Marada, Saklak Aina Yangasang Darkar Saya Gajihila, Gazip Chili Ngazek Haira. Home isolation Sada Kalay Pingli, Matalak Aina Yangsangda, Arishang Quivaran Pinglila, Atam Chada, Clinical Treatment Mikavai Sapalungra Gajihila Hanga. Mimauna Karing Karak Chok Nasakda Kalay Lunghili, BJB Manipur Kishan Morjawi. Vice President Ningringam Kashungna Kuung Matili Ot Aina Kangajon Mi Haira S Laho Happyland Tonggoy Kala South Loshing Kuung Ping Chili Rijum Now Ping Wangda Ningringam Kashungna hand sanitizer Pias Kala Mayang Pai Aina Kangajon Mi Haira Chotlak Kahai Atam Hili Chitada Mingai Reo Aina Ningtong Lak Aina Ngajon Kami Chili Ringapa Pongshokda Kangajon Sambang Kahai Kuung Ping Chiwi Aunga Ping Kala Ramnao Ping na Ningashi Taraka Pongshok Haira. Eastern Nagaland People's Organization with President Gathar Sabiki Sangdam Li Kapangsang Haira. Sangdam wi Gathan Lungli Naga Nauping Saiko Rally Masoda Eastern Naga Nauping Chui Kamaibam Karanu Gachihi Ngapam Gakuigala Awi Otsin Kuigi Gachili Kakatom Chitaida CLM and ENNWU convener wi Moba Changna Pongshoka. Tokyo Olympics li PV Sindhu na China wi He Bin Jiao li Kayui Sampang da women's singles wi bronze sampang haira. Bingjao ani Kangareo li Langkai Magada Aka Tarada Katum Magada Aka Tarada Panga Aina Yui Kwida PV Sindhu hi Indian Shinau Athletic Ngachai li Olympic medal Kani Kwi Kareva Ngasa haira. Itum da Paning Pai Gajia PV Sindhu wi hi Rio Olympics li silver sampang haina. Ayang Zin we report Atishuda Ukruli COVID positive Tara Sampang Haira. Town Hall Screening Center li mi Tarada Chiko Desk Kasali Kutum positive Sasaya. Positive Akana Le Shipung Hospital li Matina District Hospital li Samgapangna. Kala Kampasom contact tracing li mi Taruk Desk Kasali positive Kani Sampanga. Contact tracing violent li Aka Dungreli Pangada Desk Kasali positive Mazang Samana DSO report na hanga. COVID second wave Kara Hili Ukrul District li Ari Rashang da COVID positive Sambanga Hahi Ayawi Taraji Zangda Shajigo Tumrada Katum Kashung Haira.
Arishang Kala COVID Care Center li ngahagasa mi tharali aya discharge sada Ariri District li COVID kazada khalai mi hangchiko de jishat leida DSO report na jithaimia aya aina tangda ayar aina Manipur li ungazang airport aina entry point spingli COVID test saga hai hi mi lakshini thing tharada phanga shachiko thumra kashung haira Kala state we apam ngadadai de we laboratory test sada psycho rangarum laga aya COVID positive mi shachishat thumra da khani sambanga da state we IDSP na jithaimia aya ngazin aina tangda thaiga khui athishur da COVID positive case Imphal West li mi shakani hangphanga da tharuk hina chungmei kap da samgapang saya Kala Imphal East li shakani hangchigo da shini Bishnupur li shakamaka Jurjanpur li hangtharuk da jishat Thobal li hangtharuk da kathum Kakching li hangmadi da chiko hina positive kachungli zangdale Ajon thang direct thumrada akha aina aya ngazin alungli state li COVID kazat aina mithara thisanga haina Ari rashang da mimau hili tisang hai Manipur li machine thinka shapanga hang thuruk da thuruk ka haira Kala ariri mi thingshini hangshini na COVID kazama hung da layada IDSP report na jithaimia Ajiwi kamataya pawing nganang rum lishitsa Ukhrul District Hospital li Kharesa da cesarean section aina naw aka parami haira Manipur Congress with Chief Sakasa Aya Mathang BJP li Bazang Haida Tui Hai Haptali Assam and Mizoram li Zakshila Kahai Ochot Shok Haida Aji Wipao Hen Chang Haida Nana Limitum Sakko li Sokamiya Zimik Shok Nsaserana